No mai leo la utala noa i le so tau walunga i ai. Ia le whaalinga o tū manga nuu manga i whanua Samoa. I le whaatau o ina o lana ngangana. I to tono a onga makolisi maululunga o le tātou atunu. Se nganga fifia i le vava ai atu. I le tumu i le motutele i sa la whai. I le nofuanga sa whaatino ai i a lea wha moe moe. O se mea tāu o tele lea. I le toe whafangu ai o le tātou ngangana ina i a whaatau o ina. Aisea, wale o toe whaatau o ina e la wali i mātutua a mata mai tutonu o le mautafono ma le palemene o Samoa. Sa manatu whapea o i e tai mua ma tai matali i. Ioe, e le whaataita inga le leia e whaia mo tupulanga lalo vawa o Samoa. Olo o iai le au whaitua wha i tutonu o le mautafono ma le palemene. E te rongo fie pe ao o ina whafola le whala. Ma papae Samoa i la unga ma whitalinga. Ma le utu ngā wanganga i tutonu o le mautafono ma le palemene. Ma e loa i fo ina. Le whai pule e le i tāpena. Le anga e le i tautua. Na le mita vale a ma le whaalili o vale i tutonu o le mauta. Ai tautala mai. Saua le ngutulu me le whaavale valea. Tulou tofi o i tū malo. Ai le mawhai o na alo ai Leiataua Savea. Langa o lau mata whai o i lea. Ioe. O lau tiu te fo i wha matai tausi a inga lea. E mo mori atu a ole ai se tō wha. Maonge tō wha. Sa ili la ia lea i lea tunu. Wha longo i la unga lea tunu. Ma upu e sao noa ma malele ia i lea tunu. Ma isi tō ina mātutua nai tu tonu o le mauta. Wha longo le lei e maua ai sao mea o ngā. Ioe. So se teimi lava nai tō tila fia o te le tau whailo atu i ngō tangata. I le ngata i whelafulafo inga i tonu le mauta whono. O taluranga i whaia i lunga o social media ma lato media platforms na uto loa. Ioe, e ala o na vai le tō wha ma le whautanga ma le whaatoa whala inga. O lea, le lava le tautua. E le masani ai, le lau ngutu ma le lau lo whaiva. E wha leo upu e papae e ba mawalunga ai le fola e sii i ai le atunu. Iona tu langa wha lupe. Ioe, e matanga. I lo mamao tu lava le mea iai. Nala e wha longo, nala e wha longo atu ai, wha kasi la le kanka kalango mo so o mai i Leiataua Savea. Te lo le lei le meo le. Ioe, e o la tau foi na. E ano mai nei mori mai, o meo ngutu pua. O meo le muri o le moa, o meo mea uma matanga. La tau wane, wale anu nofo ma mafaufau le lei ni upo e awhiwhei mai ai le taui. Taui mai ai. O lo whaafonga atu Samoa malana tupulanga lalo vao. Wala, ia lea lao tu te whiwha longo le ua pepese le atunu. O tau ia na mai le tala pepelo i meo muri moa. Ua wha ingoa ai o tau o le kengi ale au ai muri moa. Ea, e mana ia le tau wha longo. Lelo pepese i tangata. O lau vivilu i mahalu solo i lungo social media. Mea na e tupu le mero le tala pelo, ma le whai o meo tala pelo. Whai mai wa mai e le malo, ua oka mai e le malo. Ia le malo wha vale vale la tau te wha aluni tupe e whai e ini mea wha pena. Lai no lofo le au whai pisi nisi. Ma i la tau o lo oka ina, a la tau lava o loa mai wha. Fwai le pule atu le malo i me whai e le au whai pisi nisi. Se i vanga nā oka te tele e whai e le malo. Le penisini, le swau. Mea whaufale le wheta alaisa. Masini te tele. Io. Ai le o ka mai e le. Ia le mea lea. Wala le mea na le whai atu. Fau le e whai atu e oe. Ai o le whai pisingisi i le afo i le. I le oka mai mea ia ai whai mai o. Wa oka mai e le malo. Ta ino inoe. Ono iwa ta wha ese, wha talo whātu mai tutuila manua, Amerika Samoa, wha talo whai o tātou ainga. I pango, ia, ma Amerika Samoa, malana whai ngā malo, ai mese, wha talo wha pitoa lava i le tamae ngata i tama. Le fionga i atua olo, le telenga i atua olo, na whale anga fulu, ia le motu, wha pia fo i le masiofo i a pai, ia, ai mese fo i, ia, le tofa, ia le musu, Mana ia junior, ia, malo tātou a inga uma.
Whaftai lau fionga le senate, le plestene, ia, malau fu I wha lo longa o lo whape nā, o na manui ai o tātou ainga ia Samoa, tūto tas. Lea la ua tāua lunga I lea so. Le matautia o le tāua o le whalongolongo I la unga le whanau. Whātāua ino le tātou ngangana o le tū maleanga. Ese le matango fie. Ia o te talitonu mau te whamoe moe. Sa iei ni mea tāua mani le sona tāua. Nau ese mai mata ape le maftanga a onga. Whaftai lau fionga I le minsta o a onga. Nau fionga I le la au na fausia wa sa tuala. Lau fionga I ono. Dr. Alec Ekeroma. Ma le mamalu o le vasenga o whaia onga. E maise le whaarapa patonga o whaia onga. O lo oi tono le komiti toa o le awa uina o le tū maleanga ai maise le ngangana a le tātou atunu. Le atunu o susua le ngangana. E oa le ngangana. Le nalai. Watalofa lobe tuitama ma lol so I fuamanuia si unga atoe talofa lava ya whapea foi ia le sunga a polonga le upenda unasa. Tufal tātou por kalame nei mwhai foi o na tūtele malama iai George si lata talofa lava ma lol so I fuamanuia ia whapea foi ia le sunga a whaiumu tāwheanga ma lol so I fuamanuia whaftai. Ia, whapena fōi o na momoli atua I alo whaanga ma bom onga le lei, mo le fionga le li malu le malo, sa tini tu manvao a siki a siu te o matavoi, I marui ali le sapati, ia whapena fōi ia malo longa o le whai unga le nei vai aso, ta pena atuai, masa ili maa matangi a wā ia le vai aso fōu, ia e maise fōi o ngā ruenga o le awhenga iai. Whaiumu tāwheanga, le vaupolo pauli, ioelu ngapo, ta alufa lava balo le soifomduia, maduia le sapati le aso a taiao. Whaimai silau, whaimai o le CNN, ma le MSNO now, ma le fake news outlets, ia mai malesi. O Trump, ia whapea fōi, ia tasil nātangat, Tasil nā tangata whai fake news o Donald Trump la tū. Mana fake news outlets ole. They call it Fox. The Fox. Ioen. Tas ia nā whai news mata ngā male peloi. O nanai, ta alofa nanai, alo le soi fomduia sa pati le aso atau. O no, o mai leo la utala doa e toi wha manatu le tātou watunu. Awa... E le whale o lo whauna o wafe I Avondale, o lo I elita mai tai o Lina. Ia ma le lātou fui whale o loa, o le uta tali tonu o le anga I atu e le tātou talo Samoa I le asoa tai au. Tā asoa tai au, o le a tātou toi see I le maota o Samoa, e le o tua la I tutonu o le loto ai le mele paka I ta vale, lena whai ele tātou whatau ngā talo le vason se I mwai atu nei. Ai au tau sila I luma tonu ai au tafa o le sap. Le whafsanga I atu ma le kāpaka a le Mangere Town Centre. O ina o le a whola I le talo Samoa mō le teimi muli o le container le nei. Ia o na tātou tā pena lea mō lesia tātou container. I lesi vai aso o mua atu. Ia po o le vai aso lona lua o le masina o uni. Le ale mwhai ona toe motu, ioe. O le asau sao mai Samoa I lau whai whaatoanga, ta oto mai limo salama tua, ia whapena fōile I Leiataua Savea. Ia ma le fesosori mai nisi o tātou media outlets le tauta iae, le tō whaile vai malaya siata ma Leiataua, tupai ma le lupe whaalele, mai I Amerika, le afionga ia le sunga tu le epa whaftai sua leo ia maisi o tātou outlets ia mori atu le whamalo inisi o tātou au whasalau ia mai lātou fwoi o lo whai alava lātou personal podcast leo so ia mus ma le Faasoa mai Malaysia
o le atu o lo whaanga mamomo o le lei o le whai ungo le nei vai aso, ia, whaamalo fo'i, le tau ata i au tau polo kalambe ma au tau issues e mai, ma li e lava fo'i le whaalongo longo, ia, ma le mata matatu, ma uai fo'i le ata. Ara fo le me tau ua le nai whai tātou. Tātou te tali ie, ma le fia, whai me fia, ma mori le tātou sāwari. Ia, awa kua maali le mo i malawari i, la o lātou o ma lātou i loa le lei, o i lātou i e mafua i nei, o na toso i la lo le tūlanga o Samoa, mai yatu nuu e se lau walu se furu o le lalolangi. O lo lātou fake news. Ele o i o, ele press conference, le toa tele, o au whaasala lau mo le au tūstala Samoa. Ai o whaakarikari kingi mai seisi mea. They're cowards, pala ai. No lola i la lafi matatusi mai tala mata ngā ma la tau lava whauinga ina. Their own personal interpretation of what was been said by the Prime Minister, including the press conference and the media, the jaws and other independent broadcasters and journalists. None of these people ever turn up over there. Lea masisi aru yo. Pala ai. Lea nai loa i latu le wha maoni le whaingo le ngaruenga. E fia o e wha fo lea e wha ati ngā le loto o tuile epa, ma wha alo ataua langona o tuile epa. Ia ona ma sa atu le i ai. E ngāri karikari ea. Ai le ma whaina o e whafsanga i mele paramia. O le lo i le nā, ma o le mea tonu ale nā leo o mafua ai, o na outou wōlora i lea, whai la outou interpretation, wha uinga lava e outou ia, ka tonu mai sesi, ai sesi e fiu la vale, alwangela i le press conference le vai aso lea. Le toi whai ai, si o wawa ai atu la ia outou ia whai le amio le nā. Pe o sui e il tou amio, pe le o la nā o outou nofo lava. Ia mau mai ia outou malo ia o mai i lunga o autou whaatalitanoanga tāla pepelo. A leo mai a, pasai atu i a te outou, i outou o whaapusa le nau solo le mea. Aile i o, e tuli loa, le fionga le li palemia, i so se vahenga o sana saunoanga. Bea nai loa i le tau tāla pepelo tele, ma le tau lea lo lofa i le atanu, o outou ia vevesi ai mafaufau le atanu. Ma fe vai a i ai, o loutou whai tala pepelo. Whai o le fake news. Whai o le meo se, mele misinformation, disinformation. Ia, tala sao ale tala le na. Si vale pasesa tala whalava, alo le soifo manuia, ia, whapena fo i le sunga Jess Vaa, Kei, o nanai mawama, ia, whatalo fatu. Ia, whapea fo ia le sunga ia polonga le upena unasa, mana ia tili. Ia, wai whai autou le mea le nā. Whatoa whio soi fo apol kalambe a kānata mana uli ia, pe a umala o pol kalambe. Awa ai le pol kalambe e fia punga i lunga e fia ula i le content o le pol kalambe nei, and how it is produced and presented. Ele ai masisi alu e mata i mea lauri ina. Nai tau sila i whai numera. Whatoa whio soi fo i lunga. Awa ele mawhai ona oso mai le pol kalambe a le li ili tala pelo na o kānata. Mana malo tala pelo na. E whawhito ai le pol kalambe le Leiataua Savea. I le taimi a le tasi o le whae tau i le ono. Ai nao le pol kalambe le tau ia e a koma, woso ma i nei le mai moa tangata, a o walu e tale pese pe whaise i puti, wa nga i fo i tangata i o le tau ia e. E whapena le mea lea e tau te tilo e, and this pattern is beautiful. I see. They don't want to miss anything because we can't change our times of broadcast. The only other time you know for no follow lead them for talitini ai. Se I uma atato. Ta upu e aleanga ai mafafola I le atunu. Fatua mai lola I le fa talitini. Wa lavani nguti nga mea. E te toe ai. Ia nai tangata na e o mai ai.
I le te o le tu lai ono ina ua whamawai atu i Leiataua. Whamawai fofo I male tautaia e la tau ia. Vai palolo, tala mai vao, tala falava malo sefua, where are you watching from, vai palolo? Lau mua tasi toa, malo le onsa I ngā luenga nei vai aso. Ia, whapea fo I the curious, after malo le sefua manuia, hello handsome Leiataua Savea, I missed having your show on the radio. Now, listen carefully, ladies and gentlemen, friends and families. Tonight, ola tuaile tātou leitio I le po. Ia, to e whatetai la ia lena tango e a fo I switchi ai I le aso tai au. Ia, pe ola mai ai. Ale uwhai mai ia the curious. The curious for my hello handsome Leiataua Savea. I missed hearing your show on the radio. Glad it's working now in my car, but I have been finishing late and miss your show. So, tawana alu mata aipa alu le fale the Aquarius, yeah, alu to ki tu alu na. Subscribe to our tano ava and our nganga ifol favor. Awa e umale malolo le dei. Ya o stangata malolo le aso taiao. Ya ai tātou toi o mai. E Faasoa le laulau ma le tātou tāno ava se momoli matapa ipu o le taiao. I le aso tōnai. Ya, tātou te whiloa I taiao, I le taiao. Yo anau o te tala e fwoi maisi vendors, maisi au whai whale inga I le aso taiao le mea o le awha. Tau le tātou talo mō le taimi muli o le container mua lea. Waftai le tua, o tātou ngā lulu e whatasi. I le whatino ina o lea au nanga ma lea whasoani sa tongi e le maa ma velo le aso ma whatau le talo to e alu sao le tupe. I Samoa, I le matanga luenga o whatoanga ma le swas ma alu tupe I tanga a le au whai whatoanga. Mai lo whamaruia mai te mai tai o the curious to manavao siki asu le fionga le li satini. Manu o Niniva, Mosala Sale Upolu, Talflava Malo, le Sofomia, via fo le fai ungo neva yaso, ia fa per fo I a Mosa Lau. Ia, tangata tonu wale na lental no mai ne, ia. To ngata I wa leven na feo, I wa leven tauna loka, ala soli ale tu la fonda, ela ukamanga. Selina Siosi, Talflava Malo, le Sofomia, God bless. And have a wonderful weekend. Ya te oe male ainga.